ufuna lokho na okay asikhulumeni kahle okay bona manje akuhlula ungimoshela impilo bona manje akuhlula ntana umfunela ngiyaxolisa uxolisa yana mfethu is there a need ukuthi uxolise wena is there a need yokuthi wena uxolise nampi njani ikhona inini ukuthi uxolise wena ikhona bra as long as bongabamba amakholo wakhe akutexta na kuma Facebook athi woza umntana Bona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine it repeat the keys or a two piece forget no mathande kishi lempilo is a costa goke nama all-star sanibonani babukeli bami abahle emakhaya ubheka ke bafethu njengenjwayelo it's a boy bafethu Rich intwana sekasi intwana amacrinas bafethu ngibiziwe la bafethu khona okhalayo khona ufuna ukusizwa bafethu niyazi ukuthi thina sila ukuthi nisize njengomphakathi wenu and senze sure ukuthi ikasi liba clean bafethu Rich Nation TV la fonina ningasabi ukubhala bafethu ningasabi ukusenda ama-email ningasabi nalabo abangakwazi ukusenda ama-email ngasendela ama-message via ama-Facebook nani nama-TikTok sizonathenda bafethu so sikune location sizonathenda ngifuna ukuthi siye khona siyobona ukuthi kahle kahle umuntu osibhalela ukhala ngani yabona angifuni ukuthi isikhathi seni bafethu ngoba neweather niyibona ngathi lezulu leza kodwa singigijimeleni khona ngezweni ngabe ukuthi ngibasiza kanjani bafethu ngithanda nonke lapha emakhaya ningakhohlwa ukusubscribe bafethu ngiyithanda cha Simathapela kunjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila my style mina ngegama nguRich from Rich Nation TV ne. Ngila ngoba ngithunyelwe Rich Nation ngitsala. So bathi bathola i-email uyakhala ngathi ukhala ngebaby daddy. Ngabe kenzakalani my sister? Hayi bhuti shimkuningi yazi ngicela ngathi yakotola nje my sister. Ngiyakotola ngishijezi lapha ebhasini. Ufuna ijezi? Emaster umlandeli ijezi lakhe first. Ngisasho vele ke bhuti. So ngine baby daddy uSizwe ne. Okay. And sesina like sineminyaka sijola. Yabona so ngoba yini ukuthi sibe nomntana yabona sharp ene lo mntana bekamfuna ngoba into ukuthi hayi mina ngiyamfuna uzicelele okay wathi kimi no man yena ready for umntana athena ready for umntana yabo hayi ngithi ngithayi ngoba ngiyamthanda sivile ngimnike umntana ngicabanga ukuthi ini sokhulisa uthanda hayi phela nanguSizwe umntana sintafikile wambona nje aqeda kuzalwa kuphela okay ngimfonela uSizwe kenzakalani ngilahla ifone hayibo ngilahla ifone chap wawungangifoneli at least ngefone akakwazi kini mawuthi makalahla ifone uyakwazi endlini into engikwadisa uyakwazi endlini mara uyahluleka uzobona umntana uhluleka uzobona umntana so okay mawumthola or mo eChartini uthi uyabatshela bathini ku eChartini noma nje uthi since bamgcine whenever like akho straight uhlalele eMidrand yeah sihlangane vele emsebenzini ngisebenza khona okay so nihlangana eMidrand emsebenzini okay mina ngifuna ukunderstandisa my sister ukuthi yena maybe like umtextile or mamsendele voice note or like something uzamkhuluma na uthini mamje uthi mfethu yini lo uyenza uthini ngoba ungitshela ukuthi akana amafoni ngisho ngimlanda ku Facebook because ngiyazi Facebook uyalogina kunoma yikupha ngisho okay umphendule ambone ukuthi online umuntu kodwa hloko ngiphendule akaphendula uyabona ngathi mina bangiba online kuba offline una number yakhe kodwa inumber yakhe nginayo okay my sister ngizocela ukuthi selapha ebhasini singadli isikhathi yabona because story sakho si straight nje sicondile yamtshela unkayi number yakhe simfonela size ukuthi ukuphi and then siyamlanda yamtshela but before sizwe kuye ngifuna ukunderstand ukuthi uSizwe sometimes like akhonakala ukuthi umuntu angavela avuke athi hayi ngiphuma so like kubonga mjoleli but next beka straight kahle nje ne yeah okay my sister singadli isikhathi asiyebhasini simfonela size ukuthi ukuphi and then sithatha from okay sambeni bafethu so sisters sisimathapelo njengoba umfonelile ubafo utheni nizone kanjani mina naye sisila uthe yena nje somthole kubo vele khona somthola kuphi phela bese ngimangele because wena uthe ubhuti uhlala eMidrand mara sesisemakasana la futhi kusekibo la kubo yila okay my sister uthi uhlala ngakuphi uyakwazi kuphi ngala ngasendlini la kuneven khona la evenini la likuphi ke singena la kodwa na
Omuphi? Uyi, yabona lo dlala ibhola. Umntana ungcono. Umuphi? Udlala ibhola yena lo gcoke black. Lo. Yena lo. Ekuseba fo? Ukraine Pincham. Hola. My chance. Nimnandi. Ekuseba Pincham umnandi. Kenzakalani? Ukraine Pincham. Away. Nami Ukraine kumele ngayimpi Pincham sikhulume kancane. Uright Pincham. Ugcine nini ukubona umntana? Uright Pincham. Right, makhala. Mina igama lami uRich from Rich Nation TV. Ngabe yamazi usisi la. Ngiyamazi. Hlangana kanjani wena naye Pincham? Isitoko sami lesi. Isitoko sakho. Yeah. Baby mama. Baby mama yami, Mama mntana. Yeah. Manje mfethu ngizelana ngoba umama ungibhalele ngicomele ngayimpi Pincham sokhona khuluma kahle. Makhala. Ngiyazeli ngamakamera wani. No sibize umama sishuta impilo Ngiyangithola ngidlala ibhola. Udlala ibhola umntana ungcolile la khona umthengela ngimpahla ugcina ukumbona day azayo ungazohleka. Makhala. Ngibuye emakhaya. Icho Ngibuye emakhaya. Manje thina singenaphi endabeni yakhe yasemakhaya. Ngibuye emakhaya. Usifakelani endabeni? Ngibuye emakhaya. Ngibuye emakhaya. Okay ngitshele thina singenaphi Pincham. Okay bheka kahle kube ningilande mina ekhaya ningangilanda estradini kube ningilande ekhaya ukufonele athi phumela ngaphandle uphumile ngithi uyayinza uyayingena message ungangiphenduli yini inkinga uqinile ubona umntana azangathi uyamfuna nomntana azangathi uyamfuna uyakubuza ngishilo ushilo kuya ngithi manje okay ngicongitshele wena Pincham ukuthi isizathu sokuthi ushiye umntwana bekana ngaka umntwana makamshiya umntana umgcine ane month yes then aza in a year umntana umbona kayi1 nangibhede akafiki ini ibhede yomntana uyazi ukuthi ibhede ngiyazi bra awuyazi kodwa usibiza ngetime thank you mina ngizazi incosi yami ikhula into engiyazi yokuphela isupporta ubani ukuthi isupporta ubani incosi yakhe ichoke direct ne Sapota ubani mntana. Mpinchami ichoke direct. Galaxy choke. Ngizotshela umaster kushukumise kancane maxa ungusidlala asidlali yangithola Mpinchami. Asidlali. Yes. Asidlali ngaba ngisimala nawe mara asidlali. Ngitshela umaster kushukumise manje maybe akuvula ingcondo nyaka. Angiyabuza. Or ufuna lokho? Bheka. Ufuna lokho na? Okay, asikhulumeni kahle, asikhulumeni kahle. Asikhulumeni. Okay. Bona manje akuhlula. Ungimoshela impilo. Bona manje akuhlula mntana. Umfunela. Ngiyaxolisa. Uxolisa yani mfethu? Is there a need ukuthi uxolise wena? Is there a need yokuthi wena uxolise na Mpinchami? Ikhona need ukuthi uxolise wena? Ikhona bra. As long as bongabamba amakholo wakhe akutexta na kuma Facebook athi woza umntana uyagula umntana akalali ebusuku ngiyakufonela angiphendula amakholo umntana bekakuboza ukuthi umntana bekane chicken pox bongazi Okay ngicokubuza Mpinchami ne wena into eyenza ukuthi uvaye la endlini umshiye nomntana yini maybe mina ngithatha iside lakhe ngithola ngiunderstandise wena njengomjidi ukuthi yini into eyenza ukuthi wena uvaye endlini yini kahle kube niyahamba namakhamera wenu mina ngizokhuluma naye my sister sikushiye naye sabe thini mina ithi ngikhulume naye sikushiye naye ngenzeni ngamakhamera uyakubona okay Mpinchami thina nesikhona ukuvaya ngoba uyamuza my sister ukuthi angeke kuphendule mina angeke usiphendule master simenzeni mfana lo since angafuni ngibiza amakhamera ngifuna amahanda bomfunela njani simshukumise mthathe master awufuni ukuphendula Mpinchami awufuni amthathe master awudile mthathe in uyabaleka master sambe man master Tshela ngathi uzobuya na uphila. Bothi uzophelela lapha. Hamba naye master, hamba naye phambili. Yeah, right ngiyeza nephathi yakho. Into oyaziyo le. Baleka. uyangibhora inkinga yakho Bobalekelani Mpinchami? Bobalekelani? Asikhulumisane. Bobalekelani Mpinchami? Ya, ubalekani? Awufuna ukukhuluma nathi? okay For ini ke? Okay. Phendula nini? Mama yakho. Ngithi size ngayo. Phendula yena ke. why Ngiyamthanda mina. Uyamthanda why umshiye nomntwana? Umntwana bekana 1 month why umshiyile ke? bekamfunelani Akakuthandi my sister yakupretendela lo muntu ngikutshele ke mina.
relax mpintshami kanti wayi ubalekani kahle kahle Ngizongilisa. ubalekani bekusuke kanjani ubalekani mama yenza umntana bekumnani manje soyasheka ubalekani Akuthi angibaleki ngilande ngesikhathi esirong. sikulande ngesikhathi esirong angitshele mpintshami lesikipa lesi usithenga emalini uhluleka ukusupport umntwana nemali lesikipa lesi phela siyamsupport umntwana isikipa kuphela ngingasafaka inkepisi ibhathu incaza mara wayinenza so ma chance man Ningangizeli ngamakhamera sokhuluma kahle. sokhuluma kuphi manje mina ngifuna ukukhuluma manje kanti Okay, sengizwile complain yakhala ngizwile. okay fine my sister uthi yena uhluleka ukuphendula right so mina ngifuna ukuzwa from side la ukuthi wena ufuna kenzakaleni manje thina sikusize ngani my sister mina bhuti ukumthola kwami vele ungisize kakhulu because umuntu bekangatholakali at all bekangatholakali yazi umfowethu womntana uyagula ngifuna thula ngalo makhaya wakho uyangikhinya ngalo makhaya wakho kunini ulibuthi makhaya awuna makhaya hawu manje ke angazi because ngizomnika nje i-month ayenze into ayenzayo mara wahluleka and the next month ngimisa family court. Okay fine my sister thina njenge-Rich Nation TV masiza sizoyenza ukuthi kube nepeace angithi so mina ngifuna ukwazi from esayidini lakho lo mbuzo lo wangiphendula wona mina sengiyazi ukuthi kwamele ngiyenzeni ngiye kuphi yabona usafuna ukuchubeka nayo bhuti Awuzoqhubeka. hey yabona Amara ngitshela mina bhuti ngizedini angikutsheli ukhathazile awusamfuni like umntana awufuni ukumgaya second chance nyana sibone ukuthi uze ngani ngicela prove emntaneni abe ifather figure emntana lo bekangifuna okay after lokho uzoprove kimi ukuthi ningakhona ukuchubeka yayizwa mpintshami Olivia baleka ngiyakhulumela udala ama-flop ngiyakhulumela udala ama-flop ulibuthi emakhaya bese mamela lana ke ukele ngiringe naye angithola ukwatile mara uthi uzozama bese iba khona for incosi yakho awuyenzeli yena mfethu yenzela umntana wakho mina ngenzela amadoda ngiyaxolisa incosi yami wenzela amadoda wakho manje like ngihlezi nginamadoda ujola nama-chance bheka besides ama-chance ngihlala nama-chance uhlala nama-chance mara ma isikhuluma ngomntwana wafaka ama-chance mara kube ningilandi ngama-chance mara mpintshi mara yini ngiyakhulumela ceda udala udoti vie uxolisa mpintshi amfrezi uxolisa umntana okay bhekani ke uzani sikhulumeni kahle ke ngicela nitsheleni umaster ngeke once no because mina mangingabaleki nozenza uclever wena okay fine awumyekele la master sibone ukuthi uze ngani khuluma mpintshi khuluma mama uyazi ngikuthanda mamela sister sisimka chance ngiyazi ngithanda yes nami ngiyakuthanda ngithanda nomntana mara thina sifuna ukubona ngezenzo ungakhulumi ngomlomo kuphela izenzo zizoba khona ngisho sengiyabona ukuthi kuzona ama-camera izenzo zizoba khona sure ibhongawo lethanga okay fine ke mina ngiyasho namhlanje ngithi sikhulume nawe la kune-evidence ukuthi wena uthe uzoshintsha so sizoguide ismonth njengoba my sister asho ngithi into ezenzakala ukuthi sizocela ukuthi usupport umntwana and ube khona for umntwana right ma uhluleka ukuyenza lokho kusho ukuthi thina le ndaba siyoyikhuphula siyise kuma-social worker kahle sihamba manje siya kuma-social worker sibakhomba ukuthi udaba lwenu lihamba kanjani and then wena one mistake kuzophuma ukuthi usafuna ukuphila nathi lana or ufuna ukuyophaka namanye amajika ningayithathi incosi yami ningangithathi anesikuthatha umthetho uzodilana abomthetho bazodilana nawo because wena awufuna ukucooperate ngithi uzenzele kwakho ugcoka ama-Lacosta umntwana ulambile le mara yini mpintshami angiyakuzwa brama ngiyaxolisa ngiyakufraza mfethu ungasuseli iflekisi njengama-chance uyazi ukuthi labo ke laba sikhuluma i-grand na ufuna ukuyi-add futhi phezu kwalokho mara kulokhu ngiyazama ukuba nami ifada afika yena akayiboni mara kunankinga zama mpintshami siyabonga mpintshami ya ngispanele next time masiza ungabaleki ngoba uyasijampisela ukuthi udala ama-floor my sister zizwa kanjani nje sizamile ukukhuluma mina bhuti nje ngiyathemba nje ukuthi uzoyenza into ayishoyo angiphe leyo month ayiprove emntaneni ukuthi uzoba khona empilweni yomntana nempilo yami. Okay my sister mina ngiyasho ukuthi simupha le month sibone ukuthi kuzoyenzakalana ngithi if angachange
mina ngizodila nayo ngithola thina Rich Nation TV nama social worker wethu sizodila nayo siyakupromise ukuthi izinto zizoconda zibe grand mara otherwise ngifuna ukuthi ungitshele my sister ne ukuthi otherwise kahle otherwise niyakhopha wena nomntana Mina nomntana siyakhupha umsupporta ngani uyaspana i-grant ama side hustle be ama side hustle okay my sister lokho kuyakhomba ukuthi wena bo ready kuba umama ngithola so ngicela uhlale uphusha for umntana wakhe nanoma ukazi angachange angezi or a decide ukuthi akasafuna ukuchubeka nawe umthetho uzomforce ukuthi amsupport umntwana but wena ungastop ukuphusha life ngithola ngiyabonga master Ncumela lapha eBhasini ngizobuya kuwe professor Mzansi hayi bafethu nisibonele bafethu niyazi ukuthi la sifika khona njalo ziyakhala bafethu my brother siyafika la siqala siringa grand naye situkutuku uyabaleka angazi ubalekani mara siringile naye usithembisile ukuthi simgayimanti uzenza into grand so wahluleka ukwenza into grand niyazi ukuthi thina silungisa kanjani ngithi sibafaka endweni bazobonana nabo umthetho yamthola Rich Nation TV bafethu njengenjalo ngakhohlwa ukulike and share phinde subscribe bafethu ngencanya uthando yo